Nipfumeleleni mi xeweta hi vito ra matimba vito ra Yesu Kreste ti partners ta hina vana va hina ka malamulele a wu lontsongo vhiki leri taku leri kusukela hi ti 30 ku fika ti 2 Wednesday, from Wednesday until Friday hi ta va hi ri na healing miracle service a Faith Chapel International Boardman B Madonsi a FCI rambani vanhu hi ta va hi ri kona ni ta va ni kha ni khongelela vanhu kusukela service ya hina ya sukela hi 5 o'clock until late. Tanani n'wina lava mi vabyaku, n'wina lava mi hluphekaku, n'wina lava mi nga bohiwa, ha mi rhamba mi fika hi ta va hi kha ni khongelela vanhu aka Madonsi. Tanani masingita ya Xikwembu ya ta va kha endleka, rhambani vanhu mi byela van'wanyani, n'wina mi nga ta vona this poster, rhambani van'wani mi share, mi tisa maxaka ya n'wina lava vabyaku, lava hluphekaku, lava ka va nga tleleki, ni ta va ni kha ni va khongelela. May God bless you. Xikwembu xi mi katekisi hi ta hlangana FCI Boardman B Madonsi. Thank you. God bless you. Bye for now.